Бұл чыгарылышта сіздерге жети унаны подробный информация беріп өтөбүз тугандар. Мынау реальный шок цена тугандар. Арзан бағда. Бардығы $4100. Еще WhatsApp каналыбызга катталам десеңиздер, ал жакта толтура варианттарды киргизип турабыз күнүнө. Ошол видеонун астына биринчи комментарийге кирсеңиздер, биздин WhatsApp группабыздын ссылкасы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух тугандар. Сіздер менен ар дайымгидей Ясин автотрейдинг. Бардыңыздарга Түштүк Кореяден салам. Иншалла бисмилла деп биз дагы жумушубузду баштадык тугандар. Бул чыгарылышта сіздерге жети унаны подробный информация беріп өтөбүз тугандар. Кореяда баасы канча, сіздерге подключ бара турган баасы канча, капчыкка ылайыктуу уналарды жети унаны сіздерге обзор кылып көрсөтөбүз. Эрикпей видеону акырга чейин көрсөңүздөр, иншалла сиздер издеген уналар ошол видеода иншалла чыгат тугандар. Сиздерден сураныч канал катталып, сөзсүз лайк жана подписация басып колдоп коюшуңуздар суранабыз. Ошондой эле биздин WhatsApp каналыбызга катталам десеңиздер, ар дайымгидей ошол видеонун астында биринчи комментарийге кирсеңиздер, биздин WhatsApp группабыздын каналыбыздын ссылкасы турат, үстүнө бассаңыздар автоматик түрдө өзүңүздөр катталып алсаңыздар болот тугандар. Бул видеону машина издеп жүргөн, Кореядан заказ берем деп издеп жүргөн достор, тугандар болсо, группаларга поделиться кылып койсоңуздар, сиздерден бизге аябай чоң жардам болот. Анда биринчи унабыз тугандар. Шок ценада аябай популярный болгон легендарный Kia K5 унасы. Чыгарылган жылы 2024. 7-нчи акымдаш көлөмү 2 куб газ тугандар. 188 000 пробег, өзүнүн родной пробеги, такси болгон эмес тугандар. Пробег көпүрөөк болсо дагы такси болгон эмес. Баасы канча десеңиздер, баасы өтө кызык тугандар. 1 490 000 рубльга ошол уна сиздерге Владивостокко чейин под ключ жеткирип беребиз тугандар. Бул реальный цена. 1 490 000 рубльга тугандар. Дагы кайра айта кетейин, под ключ бардыгы расходтор ичинде Владивостокко ошол унаны жеткирип беребиз. 2024 7-нчи ай тугандар. Кимиңиздер кызык болсо, байланыш номерибизди видеосуна түрүп жазсаңыздар болот. Анда мен сиздерге биринчи машинаны сырт жактан бизге көрсөтүп кетейин тугандар. Машинабыз мындай болгон рестайлинг мордада тугандар. Кузовта трехлинзовый фара, передний партронный датчик, передний дистронный датчиктер мына карагалар тугандар. Бул эсе биздин байланыш номерлери скрин кылсаңыздар болот. Решетка мындай рестайлинг, мына өзгөчө болгон, көрүп турсаңыздар, лазерный повторный поворотниктер, титаниев заводской өзүнүн дискаларында, резиналарын протекторлору тугандар. Где-то 70-80% экен, почти тип эле 1-2 жыл айдасаңыздар болот. Повторный поворотник, контроль слип зон, бесключовый доступ. Арты жактарына келсек, мындай болгон жаңы дизайнда карагалар. Арты кандай сонун. K5 2 куб газ тугандар, өтө экономичтүү, жүзүнө 7-6 литр расход кылат. Анан бул билесиздер, газ арзан болот. Полный электропакет, электроскладный зеркало. Мына жактары кичине кир болуп калыптыр тугандар. Буларды арчып коюш керек экен. Электроскладный зеркало, электроплавающее сиденье 2024-07 бул жакта историяны текшерип алсаңыздар болот. Полный кожаный салон. Бисмилля. 188 000 өзүнүн родной пробеги тугандар. Так, бул жакта мындай саат бар экен. Комплектинде 2 ключи бар тугандар. Жосу мындай металлический экен, бир экинчиси мындай пульт менен заводить болот экен. Автозапуск бар. Шайбовый управление баягындай, коробка передач, электроручник, автохолд режим камера, обдув, подогрев сиденья, пассажирде водительде бар. Дрифт мод 4 режимде. Климат контроль тугандар мына карагалар. Мощный болуп иштеп турат. Мультирул круз контроль, адаптивный круз контроль, голосовое управление, мультимедиа, антизанос, мындай чоң сплошной болгон BMW баягындай рестайлинг BMW-лерде ошондой болгон мониторда өтө эле окшош BMW мониторуна. Мотор коробканы тугандар на ходу эч кандай жок. Лентикал тугандар, лентикал болгон экен. Эсин айтышы боюнча таксио десек жок, такси эмес дейт. Лентикалда жүргөн баягындай арендада жүргөн машина экен. Полный арты жактары дагы электронный пакет. Подлокотник бар экен. Эң главныйсы тугандар, такси кылам десеңиздер, мына экен подлокотник, эки подстаканник, рассойкосуна жүргөн мекендештер. Готовый вариант. Карагалар кандай сонун. Машалла. 2024 1 490 000 рубльга под ключ, бардыгы расходторунун ичинде. Доставка, брокерская услуга, растаможка тугандар бардыгы ичинде. Срочно кимге керек болсо чалсаңыздар болот. Биз кызматтабыз. Бардыгыны прозрачный кылып, бааларын көрсөтүп алып беребиз тугандар. Ар дайым Ясин автотрейдинг каналы катталып, лайк басып койгула тугандар. Бул бизге аябай чоң колдоо болот. Сиздер жактан болгон. Иншалла видеобузду кең таркашына сиздер жардам берген болосуздар. Кезектеги унабыз тугандар, дагы бир ошондой эле Kia K5 унасы. Чалган жылы 2022 7-нчи ай. Кымначы көлөмү бул 2 куб бензин тугандар. Бул газ эмес. Под ключ канча болот десеңиздер тугандар, 1 590 000 рубльга под ключ ошол унаны сиздерге жеткирип беребиз. 2022 7-нчи ай тугандар. Бул рестайлинг эмес, до рестайлинг болгон
Akula Morda ko'rib turasizlar. Churqag'ani 118 ming kilometr ko'rsatib turadi. Endi men sizlarga bir sira mashinani ko'rsatib ketayin to'g'anlar. 4 linzali farlar, повторный поворот turi bor, передний дистронный датчик, парктронный датчиктери jo'q ekan. Jag'in bo'lgan bunday logotifda to'g'anlar. Rezinalan protektorlar где-то 50-60%, bunday prestige bo'lgan diskada повторный поворотник, kontrol slipih zon bor ekan, бескульчевой доступ. Ortqa jaqlardagi diskalarning hech qanday lishniy sarapinalar yo'q. Bunday bo'lgan ortqa парктронный датчиктер, боковой парктронный датчиктер bordigi bor. В общем, mashinamizning состоянияsi идеальный, без вложения. Hech qanday вложение kerak emas. Alveli ayda turgan 1 million 590 ming rublga под ключ ladostokgacha bardagi расходlar ichida to'g'anlar, bardagi расходlar ichida yetkazib beramiz. Растаможкasigacha. Полный электропакет, электроскладный зеркало, домкратное сиденье, кожаный состоянияsi идеальный to'g'anlar. 2022-07. Так. Bismillah. 118.910 km ko'rsatib turadi. O'zim burası родной пробеги. Так, бұл жақта emi ne? Сенсорное управление, 92 климат-контроль, шайбы мынандай, коробка передач, электроручник, автохолд, режим камера, спящий режим двигатель, подогрев сиденья, подогрев руль, комплектный берелек ключи бар екен, бірақ автозапуск бар екен. Тут машинаны заводить етсе болады. Старт-стоп, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, голосовое управление, мультимедиа, антизанос, легировка фара, спящий. Так, бұл жақта не антизанос контроль полосы. Мотор, зың туғандар ешқандай нелер жоқ. Так, бұл жағында панел тап-таза. Пассажир кесінен авалы өтелі жақшы. Қойжыларын бір де жері жытылған емес. Бұл айнектері электро көтергішті. Арты жақтардағы такси болған емес, же бұл ендікал іштеген емес. Арендада өзінің заводской королин поликтерінде. Артқы сиденьяларындағы состояние өтелі жақшы. Ошол уна кіміздері қызық болса чалсаңыздар болады. Біздің байлаш номеріміз видеосында тұрады, білесіздер. Ардайым толық видео отчет номер бар. Қарада басы қанша тұрады, ана под ключ қанша түседі сіздерге, өзіңіздерге личеңіздерге есептеп таштап бере аласыз. Ондар кезектегі унабыз Kia K8 дағы бет ондар. 2021 7-нче ай. Құмлачин көрөмі 1.6 бензин ондар. Гибридный версияда. Қарағылар аппақ болған түсті. Рестайлинг мордада. Дух линзовый фаралар, повторный поворотник, парктронный датчиктер, дистронный датчиктер бардығы қапталған. Қандай функция керек болса, оны бардығы бар бұда. Максимальный комплектацияда. Повторный поворотник, боковой камералы ашқысыз керу, бұл жағындағы контроль слепых зон. Мынандай кішіне туғандар сарапина болған жерлері бар машинаны. Бағасы бірақ өте жақсы. Мына жағындағы, артқы жағында, артқы крылода. Сарапиналар бар. Жеңіл іштері бар туғандар. Бірақ басы $13.500 Кореяда басы туғандар. Под ключ примерно 17-ге жетті, плюс-минус болса керек. Полный электропакет, память сиденья, регулировка боковой айнектері 2021 айтып өткенде 7-нче ай полный электропакет, массаж сиденья, сигнатур комплектацияда туғандар. Обдув подогрев сиденья, двухзонный, беспроводная зарядка, электроручник, камера 360, боковой камералар, лобовой прексы, панорамный крыша, артындағы шторкалары, подогрев сиденья, анан подоконник, экиподстаканник, отдельный климат-контроль, двухзонный үзбей зарядчиктер. $13.500 туғандар. Қарағылар 1.6 бензин, гибрид туғандар. 2021 $13.500 Kia K8 рестайлинг мордада. Машалла, кіміздер қызық болса чалсаңыздар болады. Біздің байланыс номеріміз видеосында тұрады. Толық видео отчет номер диагностикасын таштап береміз. Машина на ходу. Еш қандай вложение керек емес. Өші айтып өткенде башында. Мына жерлерінде, екі жерінде сарапиналар бар. Аларды иншалла біз скидка қылып береміз кішкене ақшасынан дағы. Өзіңіздер Қырғызстанға барғанда жасатып алсаңыздар болады. Шпакловка қыла тұрған жерлері жоқ, мелкий сарапиналар. Анда туғандар кейінге уна көтөбүз. Kia K8 чалған жылы 2021 6-нчы Құмлачин көлемі 3.5 газ туғандар. Моментальный пробег 236 миң километр, бұл есе өзінің родной пробеги. Такси қызматында болған емес. Кореяда басы қанша десеңіздер $7.600 туғандар. Под ключ $15.200 өшел унаны біз сіздерге жеткіріп береміз. Эми сіздерге машинаны берсем мен көрсетіп кетейін туғандар. Серебристый цветте туғандар көп тұрғандар. Рестайлинг мордаларда, линзовый фаралар, повторный поворотник, парктронный датчиктер, дистронный датчик көп тұрғандар. Барлығы қапталған. Заводской өзінің титаний дискаларында. Так, размері туғандар. Резиналан протекторлар где-то 80-90%. Почти жаңында еле екен, 2 жыл еле. Тебе үшін айдысыңыздар болады. Повторный поворотник, контроль слепых зон, бесключевой доступ. Ешікті ашқан елестердің мынандай болған салам тусалар.
Qara түсті, мына жақтары под дерево жасалған, полный электропакет, электроскладывание зеркало, электролигровка зеркало, электроплавающий сиденье, даже туанар қарағылар массажиге чейін бар екен. Газ болғанын қарабай, аябай жирный комплектацияда. 2021 6 ай. Бұл жақтан историясын полный текшеріп алсаңыздар болады. Кожалан состояниялары өте жақсы, көріп тұрғаныңыздай. Ешқандай чиікті, жылтылған жерлері жоқ. Бисмилла. Так, 239 000 километр. Бұл есе өзінің родной пробеги. За электронный табло. Комплектінде 2 ключі бар. Көріп тұрғаныңыздай. Дрифт мод, режим камера, автохолд, помощный патронник, электроручник, обдув подогрев сиденья водителда бар. Пассажирде есе тоғандар. Көріп тұрғаныңыздай. Подогрев сиденьясы бар екен. 212 климат контроль, видеорегистратор, камерасы салонды да тартады екен. Так, панельді дағы состояниялары өте жақсы. Қарағылар қандай оборот алады. Идеальный состояние салоны. Арты жақтарына электропакет, так, подлокотник бар, екі подстаканник. Сайтта такси емес деп жазып қойған, бірақ поликтері ковролин емес екен туғандар. Ковролин обычно баяғында кожаный болғанда алар такси болады. Бұны біз сақтап қойыз. Толық видео отчет керек болса, біздің личкабызға жазсаңыздар болады. Видеоның астында біздің байланыш нөмірлер тұрады. WhatsApp каналымызға қатталам десеңіздер, ал жақта толтыра варианттарды кіргізіп тұрабыз күніне. Ошол видеоның астында биринчи комментарий кірсеңіздер, біздің WhatsApp группабыздың ссылкасы тұрады. Үстіне бассаңыздар, өзіңіздер автоматик түрде қатталып алсаңыздар болады. Анан, туғандар, бұның Кореяда басы қанша, біз дилерден қанша сүйлөштүк, дилерімнен аларды толық сіздерге бардығыны видео отчетторды чекиге чейин даже туғандар сүйлөшкөн голосовойге чейин таштап бере алабыз. Бардығы иншалла прозрачный. Нарқы телефоны машинада деле, бирок бардығы сенала жазылған. Анда туғандар кейінгі мынага өтөбүз. Кезектеги унабыз туғандар Hyundai Palisade унасы. Мынабы реальный шок сцена туғандар. Жылы 2022. Почти максимальный комплектация лук, панорама туғандар не керек болса бардығы бар 360-ге чейин. Басы өтті сонын туғандар. Кореяда басы $14 000, $19 200 под ключ жеткирип берем. 2022 3 ай. Кумнашын көлөмү 2.2 дизель престиж комплектация туғандар. Карагылар, машалла. Трехлинзовый LED фараларда, передний партронник, боковой партронник, дистронник датчиктер, передний камера, хромовый решеткаларда. Заводской өзүн титаний дискалардан резиналан протекторлары где-то 50-60%. Так, резина Hankook, повторный поворотный камера боковой, круговой обзор бар. Контроль слепых зон, бескульчевой доступ, эшикти ачкан эле сиздердин мындай болгон өзгөчө салон тосолот. Кара түстө, мына жактары мебельный болуп мындай өзгөчө жасалган экен. Полный электропакет, электроскладывание зеркало, память сиденья, электроплавающий сиденье. 2022 5-ай бул жактан историясын текшерип алсаңыздар болот. Бисмилла. Электронный табло туғандар. Мына чеги, мынасы түгөп калган туғандар, баягы мочавинасы ошону азыр алмаштырып коём аны. Мына чеги ошого жанып турат. Өчөт. Мотор коробкасында эч кандай проблемасы жок. Бұл жағында лобовая проекция бар. Обдув подогрев сиденья, подогрев руль. Пассажирда да обдув подогрев бар. Пассажирда да обдув подогревтері бар. 4-зонный климат контроль. Камера, круговой обзор бар. Көріп тұрғаныңыздай беспроводная зарядка комплектінде 2 ключі бар. Автозапуск пультіне жүргізсе болады. Автохолд. Так, бұл жағында видеорегистратор туғандар. 2-зонный панорамный крыша. Ешқандай лишний звук жоқ. Антизанос, контроль полосы, контроль слепых зон, лигировка фара, электроручник, багажник электрический, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, голосовое управление. В общем, туғандар максимальный, почти максимальная комплектация. Так, артында шторкалары бар, электропакет. Так, бұл жағында дағы 2 подстаканник, мындай капитанский болған екінші ряд сиденьясы, отдельный климат контроль. Анан обдув подогрев сиденьясы дагы бар артында. Поликтері дагы таптаза. Карагылар, машалла. 3-чү ряд сиденьялар дагы электрический. Бул жактан управлять этсеңиз болот. Анан USB зарядчиктер, потолоктори дагы таза. Hyundai Palisade туғандар. Дагы биз кайра айта кетейин. Карагылар, карабет. 2022 2.2 дизель $14 000 лукке чейин бар, таптаза. Мына сол жагында туғандар 2 детальный вторичный окрас бар. Калган деталь полный өзүнүн родной краскасында, без замена жок. Кимиңиздерге кызык болсо, байланыш номерин видеосун түрөт чалсаңыздар болот.
Анан толук видео жолтунда таштап коебуз туугандар. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan Yasin Avtotrading. Bu yoqda Nuraislar bar, Den8'ler, еще bu yoqda Kapiatlar тоже бар, Sportage'ler бар. Bular тоже сатыкта туугандар. Bu yoqda Kia Sportage'dan баштасак туугандар. Bu yoqda bu Kia Sportage'imizdин унасы $15.900 деп койгонбуз туугандар бул унабызды. Объемы 2 газ туугандар. Жылы 2024 8-ай. Состояниясы өтө эле идеальный состоянияда туугандар. Байкасаңыздар, мындай баада көпүнчө чыкпайт, кымбат чыгып калышы мүмкүн. Ушундай болуп, жылы тоже жаңы. Бул жакта повторительный поворотный, датчик слеповой, бесключевой доступтары бар туугандар. Ички салон черный салонда туугандар. Айнектер электрик көтөргүчтө. Бул жакта вин коду 2024 8-ай. Сидиналар электронный, кожаный сидина, потолоктар необычный кылып койгон туугандар. Мультирул, голосовое управление бардык жогу бар. Автохолд мынакей ручник. Машинабызды бир сире жүргүзүп көрөбүз. Газ ушундай печинде жүрөт. 100 моментальный оригинал пробеги 152 000 пробегде туугандар. Шом мониторда круз контроллор бардыгы иштейт, консольдер иштеп атат. Драйв мод бар экен, задний камера туугандар. Задний камерасы жакшы көрсөтүп атат. Подогрев, обебрики, Bluetooth'та турган беспроводной зарядник, USB зарядниктер бар. Подстаканчиктер бар. Машинабыз 2 күлүштө. Ушундай болгон. Бул жактары жакшы состоянияда экен. Арка сидиналар жакшы состоянияда турат. Эми арка жагын ачып көрсөк, арка жагыны айнектер электро көтөргүчтө. Бул жакка эме добавочный эме койсо болот. Өзүм мына коюп койгон. Байкасаңыздар, арка сидиналар да бала жакшы туугандар. Арка жакта мынакей карбонго окшогон ушундай эмелерди иштеткен. Состояниялары өтө эле жакшы. Багажникти ачып көрсөтөм. Мынакей багажникти ачабыз. Мына багажникти ачтык. Бул жакта туугандар азмынча ушундай эмелерин алып бул жакка салып койгон. Аркасы газдыки мынакей ушундай болот. Байкасаңыздар, газдыки арка жактары жакшы состоянияда. Арзан баада, еще экономичный машина бул. Туугандар, кимге керектүү болсо, байланыш номерлерибиз видеонун астында WhatsApp группаларыбыздын эмеси бар. Ушул жактан жазсаңыздар, бул машинабыз бизде наличияда туугандар. Экинчи видеобузда Den8'лерибиз Кыргызстанга проходной бензин. Буларды жылдары 2020 6-ай, 5-ай ушундай. Пробегтери 159 миңден 200 миңге чейин пробегте туугандар. Сеналары $4100, бардыгы $4100. Еще бул жакта 8 түк бар. Бул жакта 3 түк, калганы наркы жакта бар. Бул уналарыбыз полицейсизде кызмат кылган, жакшы состоянияда, пробегтер аз. Бул уналарды көргөнү 330 километрден келдик туугандар. Арзан баада чыккан үчүн ушул жакка келип сиздерге көрсөтүп кетелик деп келгенбиз туугандар. Бир сире сиздерге болбосо ички абалыны и ташкы жагын бир сире көрсөтүп кетейин туугандар. Ташкы жагы пленка болгон, пленканы алып туруп полировкага берсек таза болот, машиналар таптаза болуп эме кылса болот. Повторительный поворотнигибиз бар туугандар. Айнектер электро көргүчтө жылы 26-ай туугандар. Полоса кармайт, автохолд мынакей ручник, мультирул, газовое управление, моментальный оригинал пробеги 159 000 пробегте. Подогрев, обегрев, рулдуста турган круз контроллор бардыгы иштейт туугандар. Ушундай бул жакка монитор койсо болот. Сидиналар состояниясы ушундай абалда экен туугандар. Ушундай туугандар, машиналарды состояниясы өтө эле жакшы. Бул Нурайсыбыз непроходной. Мындай краска кылып койгон. Накленканын үстүдөн краска кылып койгон. Ушуну алып туруп полировка кылып, мотор состояниясы жакшы туугандар. Мотор состояниялары өтө жакшы. Просто ташкы жагы ушундай пленкада болгон, полицейскийде алгандан кийин ушундай краска сепип коюшат пленканын үстүнө. Ушуну алып туруп полировка кылып туруп минсе болот булар. Мынакей 4100 мындай баага жок туугандар. Өзүбүздө почти кымбат баада чыгып атат. Айнектер электро көтөргүчтө, сидиналар кожаный сидина, бардыктары состояниялары жакшы состоянияда, еще арзан баада. Мынакей ушулар кимге керектүү болсо, туугандар, WhatsApp группаларыбызга связьга чыксаңыздар, наличияда турат. Алып Кыргызстанга жеткизип, силерге эме кылып беребиз. Буларды под ключ канча болот үкөм десеңиздер, под ключ эсептеп сиздерге Бишкекке до Бишкекке эсептеп беребиз. WhatsApp номерлерге жазсаңыздар, иншалла. Үчүнчү унабыз Капиат. Den8'лерди көрсөттүм. Бул Капиатыбызды тоже көрсөтүп кетейин. Бул Капиатыбыз ham жакшы состоянияда чыккан туугандар. Өзү мындай видеодон көрсөңүздөр болот. Арзан баада, бесключевой доступтары бар. Повторительный поворотниктар бар туугандар. Мынакей. Состояниялары жакшы состоянияда. Туугандар, бул унабыз ham
арзан бағда. Буга кызыккандар болсо, WhatsApp группабызда еще эмелери, сүрөттөрү бар. Бардык чогуну WhatsApp группабызда таштап койгонбуз ушул жакка. Буну сценасыны WhatsApp номерлерибизге жазсаңыздар, иншалла айтып беребиз. Под ключ эсептеп беребиз. Повторительный поворотник, бесключевой доступ, и еще бул жакта айнектер электрокөтөргүчтөр, сиденалар кожаный сиденья тугандар. Жылы 2020-га 11-ай тугандар. Сиденаларда жыртык абалы жок, чисто. Полоса кармайт тугандар, мультирул, голосовое управление, еще пробеги 172 000, моментальный оригинал пробеги ушундай. Чоң мониторда задний камера бар. Эми бул робот эмес, подогрев сидене эки тараптан иштейт. Автохолд, эко, спорт, драйв мод бардык чогу бар тугандар. Подстаканчиктар бар экен, алды шассинасы жакшы. Тарпайдалар. И арка шассинасын сиздерге бир сире көрсөтүп кетейин. Арка шассинасы айнектер электрокөтөргүчтүү, сиденалар таптаза болуп турат, жыртык эмес, таптаза. Шунабыз шассинасы жакшы шассинада. Бул тоже 2 куб газ. Жакшы минген экен, чисто. Буну баасы тугандар WhatsApp номерлерге жазсаңыздар, Бишкекке до Бишкекке эсептеп сиздерге эмек кылып беребиз. Ушу Ford эрекебизди баштасак, 4 состояниясы өтө жакшы состоянияда. Ценасы тоже арзан тугандар, өтө эле ценасы арзан. Бизде бундайындан өтө кымбат турат экен. Сайтта көрдүм. Четкий болуп турат. 4 мынакей арка жактары. Машинабыздын состояниясы жакшы состоянияда. Эми сиздерге бир сире ички абалын көрсөтүп кетейин. Айнектер электрокөтөргүчтүү. Винкодтон тешип алсаңыздар болот. 20-га 10-ай тугандар. Механика тугандар. Механика машинабыз бир сире жүргүзүп көрсөтөйүн сиздерге. Машинабыз жүрдү. Моментальный оригинал пробеги 160 000 пробегте тугандар. Круз контроллор иштейт, подогревтер иштейт, рулдуста турган 4 тугандар. Сиденаларда жыртык абалдары жок, состояниясы жакшы состоянияда болуп турат тугандар. Машинабыз тихо жүрөт. Газ ээрip көрсөтөйүн сиздерге. Машинабыз мощный состоянияда болуп турат. Бизде наличиеда тугандар. Мынакей, кимге керектүү болсо иншалла байланыш номерлерге чалсаңыздар болот. Ушул жакта видеонун астында байланыш номерлерге связьлашсаңыздар, иншалла ушул унааларыбыз бизде наличиеда турат тугандар. Тугандар, ушул унаабыз тоже сатылат экен, холодильник экен. Эми көп адамга ушундай машиналар Кореяда канча сумма турат деп кызыкышат да тугандар. Ички жагы чисто холодильниктер иштейт, бардык чогу состояниялары жакшы состоянияда. Сынып, бирдеке болбогон. Таптаза. Мына ички абалы айнектер электрокөтөргүчтүү, ички жагы чисто сактаныптыр. Состояниялары жакшы, бул жак тараптыки түшүнгөндөр болсо, биз эми мындай машиналарды минбегенбиз. Моторуда вложение жок. Таптаза деп атат, чисто. Жылын көрсөңүздөр болот, 19. Механика болсо болот экен булар. Биз эми мындай машиналарды минген эмеспиз тугандар. Эми мингендер болсо түшүнөт эми. Ушул видеону көрүп турсаңыздар, мына жүргүзүп сиздерге бир сире көрсөтүп кетем. Мына машинабыз жүрдү. Мына рулдары өтө эле жеңил экен. Өзү бул машинаны минген адам билет кандай машина экендигин. Эмнеси бар бул жакта бир сире көрсөтүп кете берем. Көргөн адам эмне сразу эле багат билип калат да. Ушундай состоянияда тугандар, мотор состояниясы жакшы. Мен сиздерге бир сире газ берип көрсөтөм. Вложение жок мотордон. Мотор өтө эле чисто, монитору бар тугандар. Моторлар состояниясы өтө жакшы состоянияда. Жүрүштөрү, машинанын состояниялары жакшы, бул жак тараптары жакшы состоянияда болуп турат. Мына кызыккандар болсо, эми видео кылып кетип атам. Машинабыздын состояниясы жакшы, жакшы состоянияда болуп турат экен. Бул унаабыз сатыкта. Кимге керектүү болсо, ценасыны WhatsApp Кимге керектүү болсо, тугандар, WhatsApp номерлерден бардык машинабызды сурасаңыздар болот. Сиздерге жазып, суммаларын таштап беребиз. Бардык машинабызды. Эми бир сире сиздерге көп машина болгон үчүн бир сире сиздерге көрсөтүп кетип атам. Сенасыны сеналарыны билгендерди сиздерге айтып кетип атам тугандар. Эми сеналарын айтпагандарды буну сатылат деп коюп атат. Сатылат, булар просто сеналарын жазган. Эми буларды сиздерге общий эме кылганы данный моментте вакыт жок. Еще ысык 40 градус болуп атат бул жакта. Машиналар жакшы состоянияда болуп турат. Портелерибиз бар. Бонго. Буларды эмелери тугандар основной подъездар болот. Ушуларга керектүү нарса иштетсе боло турган портелерибиз тоже сатылат экен. Сиздерге бир сире көрсөтүп кетейин дедим. Буну жылы 19, бунуки 15. Состояниясы жакшы, вложение жок, таптаза деп атат. Булар тоже сатылат. Өзүбүздүн мына сажаныбыз ушу сатылат деп бизге чагырган. Биз келип сиздерге видео кылып кетип атабыз да. Мына портелерибиз өтө эле көп. Бардыгы сатылат. Мына ушул жерде бардыгы сатылат. Проходнойлары сатылат тугандар. Бул жакта непроходнойлары тоже бар.
ушулардан ташкары бардык чогуну алып беребиз сиздерге туугандар. Бул жакта еще бар, денсегиздерибиз өтө көп. Бардыгы жүрөт, состояниялары жакшы. Видеону башында көргөн болсоңуздар керек. Булар тоже полицейский. Булар тоже сатылат. Мынакей. 1, 2, 3 ташкарыда тоже еще бар. Еще алам десеңиздер, ушундай состоянияларды алып келип берет. Проходной 300 километрден келип сиздерге туугандар ушуларды бардыгын көрсөтүп кеттим. Видеону акыркача көргөн болсоңуздар, бардыгын алыс ушул жерде сатылат арзан баада. Bunday состоянияда таап бербейт, еще bunday состояниясында, еще bunday сенада таап бербейт туугандар буларды. Алармандар болсо мынакей. Ушу видеону акыркача көргөн болсоңуздар туугандар, бардык машинабыз мына наличияда турат. Байкасаңыздар, кимге керектүү болсо иншалла байланыш номерлерге чалсаңыздар, ушул машиналарыбыз bizde наличияда. Kimге керектүү болсо, иншалла Ясин Автого байлансаңыздар, иншалла ушул машиналарды сиздерге алып беребиз. Сиздер менен Ясин Авто трейдинг болду туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.